Eti Ghana for the no na ebusa say Ghana ye justice system no eye adwuma anase enye adwuma say court e the injunction eto bibi so a adentin na Ghana for no bi etimi ebusu sa because sabram no ka say de ukopie e gomo impota apostle Kantanka eye no e koso den mesese du ohene yere yehu no ho osebo de zawa man so ye ni etwa ne so ene nkomo bebre e na ensorma no edie ene ye ka say enye ro nwumre e na Akofena sabedi nkomo say amanfo otu futu ogu amanfo ni say eye no ebeba so but ono o kesi su bia say e ma so atese still amanfo gusu etu mfuturo egu amanfo ani eka abrabo ho mejitu musa minimsa se wo hwe eye tro konkon no mu a Joseph oba wiase sebe onenu no nya ntawantawo bebiri sa abusua bia mu ewo mu wo hwe David mpo a the same thing he was overlooked and some bebiri na course ewo sebe se Bible mu a ese de ekoso yi enso me Kwadwo Safo Akofena mabe mu mbuye papa nim de nti ode nensa eto meso ono anim de nti osan hye mpanyimfo se omoye wi a de ade ne se fata no na yemfa emma no mememprehwi ewo wiase de me ka de kire asoreba bia ne se enne ede ma obi bia emfa ka ese oba enkran aba eye ma obi bia enye nadwene se osimu afiri ni kromu aba enkran aba eye pacho me sisudua me se eye bia ni ho no ma ebekoso eye nyampa 30th no ewo empota eye bia ni ho ebekoso abusia asori empanyimfo kan bomu ne yenyina yehu kwan ebefa so a yedi yie ebeto yie yempese ebabeye ade bi ade pinchin ana basa bebeye ye bia ebeba ye papa konkon ne din no ho intimesere mu eye na eye ada bontene se ebekoso no medical ye ho press conference maso me san de sisudua ede ama eye Kristo Asafo ma especially eye bia ni wa ebekoso nti mobia emfa asori sika emfa mfaka emfa mba enkran hanomo eno akona no difo Kumchacha so be ka se ya bokagu na wei empanyufo no mbeko eye no ebe ti se de lumba de na empanyufo no bi ko ya team legal wives ni team odobro ni fo ni be so si wo muso de ade no abuzia ya bokawo eka ya bono nyenkola aka ya bokawo uni bibi enu meeting bi koso na meeting na koso no ena apie no sesei yenya tim Adwoa Safo a eni yenya tim Akofena ni din ya me hu boyi emu ache wunim se nyame ya adom aka ya wadai eni efiada eni yenu ya ba Adwoa Safo a eye ni papa ayi unam kuroma sese meme nam kuroma na mechen ayi MP makan big board akese na makan more than be 15 abibia ka edana kwemu ayawada ni fiada ena yie ne koso ena ni ya be man se da bi sister yie no mema wonye if se me na me ye be ma me na me papa se owu a minsie no eti ano peya me no kase ya wie ya and on the court and a court at the injunction atoso say you know was stop no but nyami enshra judge no nyamfo a wotena adwam e de say decision e baaye say you know say court anfa injunction antoso a kade ye besisi eni de ye bepie na kan fa sempa emma ana ye we nso asen akoye te say lumba de ye ni bi pepepe kayenu ya ba no eye na yie ni papa yie no ya wada ni fiada no na dofo eni mpanifu ebeko nyina la kagana fo ni bi ebeba be dim panifu na tem eti ya da judge ni monyamfo ase se odi injunction atoso na emom de me osofu Kumchacha America ne se Yesu kan bibi o John 10:30 wose meni magya ba ko I am my father awan masre minua ba Adwoa Safo a eni ni nua be man say onka emum yese sebe etire ni etire nkan na nkyere se abontensofo emefa enko on se papa aye frɛ no Apostle Kwadwo Safo ayo bia enkekanwa eni ni ho
obu ne ho respect na ho pa it obi obu ne ho respect ne ho say wowu na yie koye say ya na osenkafo asem o kan ne yabam osenkafo otirensia enchichemu miensa wose obi wu na yensie ne yie na problem ba na yi ase a se nipa no opon bakora so wo mfaso echen no eti abusua ne nkemum na odo ene hia medin de osofo Kumchacha like me follow me na share video no ema unuanom with us God bless you eti Ghana for bi nkobo ebusa nsam say ye de 10 days injunction atoso ene so still na no ekoso no ebusua ye ne so many bi etwe nkobo na ne ensem o mobro so no o mi pocho ni pa da ho sisi ano ya papa oti na sorry ono no da ho sisi aye be nso ye ntumi ntena fie da bi ye ntumi ntena fie nso to kra ye be nemu aba osanse ono nti ena ye wa aso no mu eti na ujidi se ye de namu ni beba amayi na ye kama mi pocho bibia akoso pepepe bibia akoso pepepe etinya bia ni bebia eni nti na yetimi no na yetimi so ayesu ye papa ai ye gya no kwan ende ya ye beja no kwan obokwa akoda asundwe mu ye nim se papa ni ho bet bra omko kan ne we court no omogitu mu se sisia na Akofena na ye leader onso ya announcement se mo bi amba wo ya asole ba ya wabusuwe wabumra ne sui bacho me de minimi se mi mbu mbra bia so osanse asolura edafo se ye beye na yi a enu timi ntena fie se obi aka se ma asolba memba enti asolura na eda ho no eni timi bebe jame papa na ya kra no eni nti na me wa Sarama osibo yefisefo eso na eba this is osibo in Sarama Safo say Arema me pebe a asofo no betina Sarama eso eye na kosu line ye papa ye se ye papa ene ye kosu bia sa papa na tie ye se ye papa ene ye papa ye ene ochina enti wa wo be bia wo pesa wo ba gomu amputa bia ye sra bra enhira kosu wa hananu ya den wa ma wa ya wo hu momode na mumra gomu amputa ene ye de papa to form ye ni apresa krodo mami pacho wo ye bushenya na ya so ba pacho papa na tete ni timi ya neba yes ai wada ma court no go bi pacho court man ko bi ye nya court asam ni ye kan say ye sie ye papa ene eno an ye ka ho asam ene won so esu
abusenti de ekoso ni ebusi ho se Akofena betima kopie mu ase ama se bia bibia koto din no hu se enya abamu enya abaso ti no ma me mfrantoma enko ase a obetimi akọ eno eni hu sana na kakari a oye kasamafo de ma ebusua no e bi nsem bi etu bia se Akofena koto utuo mpo no yesi wato etuo ama moba 38 akowo wura nipa da sani ewi die ma woda so eti ase enti no Akofena ntimi kopie ewa yie na se abusua sania ade yakoye memisa wo nana kakari se nana kojo Akofena se ene ya na peya de koya ya menhwe time efe se na ekobo no wotwi emfa se be don hwere mienu ntem unya call se nana kojo Akofena akopie gomua mpota eye no ase a ebe ya nwanwa assembly nyina ne se maka kire mi me be consultation yeba nana kojo Akofena enko ho because Okowa and say Nibuli Bessie. I think that I will say, man, a quite a man and call. Go, me, what you bet any more. Me no more can say, crime man and call. Because Uncle two so I trust I was what to trust the Kuno. Was got yassi. It's over 48, and I put a winner most what yassi. It will cause a see a deal betty. And Usron ye besie no nea wono na nakoja Akofena akwaye ana nea Usron sania omanfo ede beye no emu dia he dia amanfo de beye koja Akofena no because omunya no mbeku no hey ehfo bio eti yanje de yakoso Akofena ti be bi di o otilifie yewe de esi wo ho na fe de wa sa so ho wo ti ufi o to bo be chi wawe yakopa adum wo ya nti wawe na se wa wo sa so ho so sa akoto na mena mu di a na ede na afa so onya wo Akofena kwa eje papa esi ekwe ma ne nko me nko ho me ma Dr. Sianso nko ho I will say please and our soldiers and echo. Okay. So what Matthias here. The ekoso ewa yie na se no ebi ne ye. Dem se mo no. Mumia botoro hu se nhwe. Umia na epe ho a to twene. Ampe ho na utu ano a fa handkerchief epepa no. Enipa ni bi ye cobra. And so be I the Babylon Samono. Mumia bottle no share and sana what to ano. Umia na a pinwa, touching and pinwa for handkerchief people no and san one. Date no, on one date for on cope emu a or the ben a ye. Sanipa say nipa pay will know when the body dear uncle for body no ye na ye. But the any papa who or ye did your body, ye be ye in it never come here so ye in. You better crap papa for fair. Into the end, any problem. Miss Damas. Mamovi. Enti wa part 1 amede abesom wo beko na part 2 no so enche makokeka bom na mede abesom no hu se eyi no ede ne course ho se ne siko ye bia na wantumi anko bi ka buto yem eje gossips ewo ho die de betofo bia no ye befa apepa ho ne de aba no hu se bo sha ya hye wo no e na ye di so
mera wase na mama mo enehwe enti yesi enyina ene se apostle Kantanka eyie no ebeba so eba so 10 days injunction ni nyina achi no oba ya santewa aka honorable Adwoa Safo oye Adwoa nanso osesa radio o atete se ya santewa eyie no abaso Emma refi se onemia no of Kwame Nkrumah kese edi nkomo no oka se de wonte ase no onkwahye po okay meja una so ache wadwene na bibia no atumi ai kama aha eye ejie gossips ejie no eba so wona enti ase a omakwahye po no yebehwe chawadwene na hye video yi Emma no bisa entumi nka aha eye ejie gossips mede e de ejie akra